pakai takul deh. Baik. Karena nama sunuk kunun ya hasil gue. 10.500. Le. Masuk le ah le. Semua le weh. Pakai sakul saya itu le. Pasti ke sakul sana. Banyak le. Lah tuh dia le. Om le. Oh, gue le. Taruh kali le. Buka dubbe. Lah tuh dia le. Seru le ning mebe pa le ning ben pengelugangan ni ko nyal. Biasa dong do. Tuh sakul nilai sih. Ai ro le ko gula ko ju male. Bah, arong penguliah nilai. Ro le. Ji, lo mengulah nilai. Aning minun nyal le ning monokol nyal. Menukul lah sana lah ide be hubi kiri bile. Anggo kolor taksi suyan non neraku. Kol sayur-sayuran taksi suyan non minuru tahu le. Kalau siswa non boleh minuru tahu le. Kadong. Kadong gimana? Kalau dang katang. Ini dulu lele siswa non sana lele. Baru nih pamai shopping nih mana tomat. Baga mana lele. Mesti kurang kol malai. Pokok dia. Busuk pun lain non. Panen menukul lilai. Bulu panjang non masa-masa sama non. Kan ini le, kudia menunggu di sini lah. Gitu. Hari gue mengatur. Pokoknya kalau sono kuwi. Begi jele. Lang mau. Kalau garong le, home bele. Ang nalak musim itu teh beko. Ako teh tipus. Bolo garong syuk ko. Ya boy, bolo garong malar boros. Boy garong ini lang ni jauh. Selama pigiling naik penas sono, boy jangan lang garong jauh. Tahu naik ho. Bolo garong kian syuk ko ngene yun. Dang malar boros. Itu nih, teksi gak haki, cakup sih. Yang ku tampilkan ya guys, bro. Beli lagi sport lagi. Ini nih. Oke. Kamu balik ke rumah, unang lupa. Lagi. Kamu keluar. Kamu balik ke rumah. Sian Hami, Percaya Official. Unang lupa, subscribe dan like, komen. Mau share deh.